Yo, there's a boy. Muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Miembe TV ngwiraga haha niho mucie wigue wi mucinge tomuru wa Kimani. Riu ni rwimbo ruria rugietereirwo na njira nene amu ni cover ya rwimbo fulani rwakinyitwo ni Sam Kinuthia ni itura ria Thika. Ni rwimbo ruria rwakivaibu muno mwana uria wa TikTok, andu magiagitia na uru muingi muno. Tuona ta comment section irakiuma mwaki, andu marauga maroria ni kiri warikiriria rwimbo ruru tondu rwakire na cama muno. Afu backup singer wake haria arakiongerera kaundu keho karakiagiria rwimbo ruru ona makiria. Ndaguthomera maoni maundu matakakiume kanua-ini gakwa. Tukona Krena Davidson akauga muthuri thai jana ilikuwa gwiturira good vibes. Don Kariuki akauga atiriri karibu angevuta foreign atakuwa sawa, he's always on top. Ama nikupe pedi arakiuria haria no itheka aragicogothaga. Ngereta Yusa KE kauga atiriri thina wake andu tu just a vibe song. Ni rwimbo ruria rwagikenia andu muno na njira nene tondu rwimbo rukiri na mataro maruo wakirwo Thika no to Thika kwenyewe ni matura maingi ungikiingira waikora na wakiingira ukombo-ini wa njohi kana chang'aa. Niguo rwimbo ruru rwakimanisha haria riothe marakiuria ruragithia atia. Rwimbo ruria ithaka atanyitwo gukirekereria amu rwimbo ruragitigia. Ono akudio ni ruriku comment hau thino tukiwa gushare Miaki na Miembe TV.